Dashile, Mansu channel to care to Pewa, Yana Tematabu Piju, Chaguduna, Samolo Kamsan Shuenra, and the Toma de la Hang Samolo Komuma Shuenra, cousin and the Tama, the Dawani Sumji Chinsuniki, Nintum, Kunisue Chumaso, and the Hanging Mambuchi Tamazo. Inji to spegina jangi gushi ni haku ye ani di tolani nga gomba chunshira ine ata nga dinye la susu kerki ta lega do mambuchi ta nga zo tharine dunda chik la muti ne nindun chik dangi bezin chigi an hinge chamlo ta tharine nga zo goni nindun dinde gyuni ani inji jangai re derwa hinge chamlo shuk gyapsho ani tharine gi hinge chola karigo le chik shude chungs chuna tanda injinang la sentence joba yorwa joba ki rig minja wanga la ne diko la shude chungsu chidang ne injinang la zo classification rig yawa chidang mambu yorwa sum chewa nga chewa chu chewa la ne tanga chewa di le ha yore ane ko che yorwa sonzang ni diko la jik shuna samso an henge choi mutin sirona di nyen na kisi ngon channel to subscribe chigu na injik subscribe chirona shurwa ani kisi subscribe nang chagyo do shina ani tujuna shurwa ngazu gi channel di thola ni mutin ni nyam du shuwa dela la so an ngazu tharingi ni dong di ko chugui la so ta thangbo sentence ki yewa joba ki yewa yang na rik ma shenge la sentence le joba le de khora thunda khandi ro chele na phege na la khage dos shawaraji na chiki chokpa chi ba cha di ani pha thunda dungi yo da khwa je thupki yo chila ngan ju joba len thang mujin chi ra chikwa chi ja de ro injin nang la ya sentence la du sambola chik a word or a group of word yana chiki chokpa do chik cha di ki khare sense khwa je tu yo da di thunda chik yo do chik tena dila ngan ju khale re sentence le ra ta injin nang la ngan jo rik yewa chedan chik nang wa sha ra 5 types of sentences thing on thari jana le ra dinang la thoma di khale thangbo di khale na assertive yana declarative nipa dila ngan jo interrogative sumba dila imperative shibatela exclamatory thamadi optative sentence nane sentence nga yewa chira ta thambodela manjo assertive la di ta declarative yana assertive declare la di sambundam juni manjo pha she jero se she jero dila manjo declare chwali ro ani declare la ta manjo thunda gi khalo thunda ta origina ani such sentences states a fact, opinion, or idea. Joba yorwa joba ki rik tinde jures di khare fact ngoy ni su share yamna samju share na rikpa ki chik kejaro jik share hoina tinjola manzo khale re assertive yamna declarative penasa hoina I like tomatoes very much nga tomato pe go yu le jorwa odi khaptu la origina di khare assertive yamna he is the best person ko mi yakshu chiresha lejurwa tila na manzo khaktu lasa declare chira chigra tila manzo assertive yana declarative flavor subadela I don't think the movie is worth watching titemu dikhare ta do yo do chura wodine ringthang do tu ngasamgi mindu lejura labgu dwara tila khare I like tomatoes very much chikagi yoba yana mepa dostemi dwara tinjena manzo khale assertive yana declarative sonja assertive la manzo yewa chedan yorwa yewa ni la chire affirmative yana negative ra affirmative na positive yimpa yes la jorwa tinde dostem gore negative na manzo mami minme yorwa kapcha di chik jarwa rajina manzo di negative joba negative sentence charurwa ani inchina la mami minme di no da not di dungirwa penjasna affirmative yimbadi I like it adi go le jorwa yoba la swa dila manzo affirmative the negative condition I don't like it ngadi go me don't le dikhare do the not do ki jela not jarwa and don't jarwa I don't like it ngadi go miss di manzo khare ke shedan dila assertive yana declarative sentence la so moving on to the second type of sentence yipodela manzo khare interrogative sentence interrogate la disbo kiseling so crime patrol mo butangi china haku ro nyen to bodin zu ki thiwa test to interrogate le ro thiwa thedila somza thiwa the ki joba de la khalere interrogative sentence the thiwa the injina la chik le lo chin nga zo
가리가리 임바디 얘기딩이 아니 토스요 라팅 소 싱메는 얘디 I got le shago 양나 년동디 월라면서 주사 타이틀 줘라 딘nem나 월 description box 치트게 디나네 링크 디 샤워라 the interrogative sentence ledu sentences where a question is asked ra joba tiwa tia chi de piju chigyo jura dina ma zo khare piju chire wh words pensashina what where when how whom le jura tide piju chigyo chigdim jula interrogative sentence le ra the interrogative sentence ki thama de la khatine ya to the question mark lire assertive hina khatine full stop period right. Okay, for example, do you know me? Chiranga moshini lejura yana. How could you do this? Kirandi khaliche tu do lejura yana. Where is your bag? Kirangi to be quiet. Then tiwa ti doara. The tiwa ti dilaya manzo yawani lachi positive and negative. The positive ladi sambola tiwa konda. Ani positive ladi sambola manzo tiwa kaptu tiya jura. Do you like it? Kirandi gagidwe lejurwa. Yana ta di gacha mami minme no down not jana di negative tiwa charur derwa penchana don't you like it? Kudi gagi mindwe lejurwa. Di kare tiwa chidangi yawa ni. Leso ta sumba di kare imperative sentence. Ta imperative le di tunda di dishi khande ro shirlana sentences used to command order tejura and permit chosen share emna request regu chejura tinde to keja jobaji piju chigene dilanganzo imperative sentence lirwa penisana please come here request chidora regu do chida kuch de show that lejura imperative dikhatine manzo tachi shesa rodan chi ya kyugi shumshum che ro jura tinde do jina khodurwa yangna khare command emna chi Chishwa lejura dia manzo imperative chedra call him right away. Call a thandarang phone tangs cover tangs right yana I need you to sit down now. Chu thandarang ma dewo yu lejura the kondushibanashi assertive ina thamadela khatune full stop interrogative ina khatune thamadela question mark the imperative ina ko keja shedam pawe samsam full stop period lire samsam exclamatory mark di dwara dilanzo exclamatory mark emna exclamation mark lera ta dinde dojindi ta shiba di da teo yortera exclamatory sentence the exclamatory sentence le da pele or ra sentences juba used to express certain emotions choa the sudden nadi hot the meladola or raine de la khare sudden emotion nadi chi hangsa chmai do jera tinde do ki juba phiju che de la khale exclamatory sentence penisana ta thanangazo cricketer Virat Kohli do chi bacha khongi ani 6 chik shuwa regina kolape ganye chena khoi gale wow what a shot ra khondia wo shu song nadi sambola chi pe choshu chumbu kanang kan le dora tidi thama de la khare exclamation mark sonza what a shot right yana it's unbelievable dida samyul dewa chiresha the yiche bra mindula ne chik pe hang samnang dosli dwara yamena lela she dikhare oh my god tanganzo phege na da oh my god lady yishi gyawa do inde rosina rush banganzo oh my god lady kabdush kanti ba hamsra thawdi hangsang logic chidisum bulaya manzo chwashuk chumush lady oh my god and phiju chiwa dinde ki thamala exclamation mark lire dilanganzo khalire exclamatory sentence ta thama dikarle optative sentence mang chwa chigi manzo yewa shila shashirwa assertive interrogative imperative and exclamatory ina ya optative de khare riyawa chik chagorwa optative lady the thunda khande roch laworina sentences which are used to pray wish or curse the chigla suamolam tabe to da chang ya ku chuma sho la do yamena manzo chame chia da mukshi la do sta manzo ra duga la do tine do ki joba phiju chiyo na dila manzo optative sentence ler penachana wish you a very happy birthday chirangi ke ga ni modile tashi dile le ta kola inde wish chejur right dila manzo optative sentence le ni ba dile yama
may you get a good job kirang la lega yapu chirawa ni rewa chi yu le jura ti le de sumba de le god bless you chira da lagi chirang chaba shu ma da jab ne da ha da maroi ne da lagi kirang la chaba shu khadine ta shu le to ra god bless you le ni ra tine ro sentence la ngo objective sentence le ra the sentence ki yewa le ra sentence ki yewa le di shinna khari phendo yori lawara jina thangbo de la ngo da to yoro grammar ta ta phiju chida shin ro ben china chi khaptu le ina ngo thiwa thie do thenye le ga jara me jo do ra ta thiwa chide sam khadu ne ngo khachi re ta ben china do you like it le du sambola the ding la le swara ani khaptu assertive ina I do like it ngati ko yu len dus kyo shobu dwara ani tinzo full stop question mark exclamatory mark tinzo khandi jargo yaro ta tinzo chiksina ko namju ne job ma she du sambola ko tapta chik ma gaja ta this manga do chik tapta job phije khandi chigo yaro de hakura dus ani kebe yoration ra laso ani deshe di tusi laso lenge ani tharing yin do joba girik nga 5 types of sentences la di lenge cholagic seu chayo ni re ochi seu se jang machine ine thadi chik dam do chle ne nga chik go do chungsare ani lenge chola kisi ni gi chik matik jo ro ine gi chik chejo ro da yana lenge so di ko chima so ro khari chik yobore jine chen 결혼나 안디가나 먼저 이제 파수 저들 체토하니 지기라 아니 데버드 식슈아들 행이 정말로 투지나 쉐라 아니 마핑이라 gond도 슈번네시 게드직 시기에 기시 subscribe 치기나 이제 subscribe 치로나 안 행이 정말로 제만 된다들 제용 라서 테스트레